चक्रबहादुर मल्ल 1486, पठान सिंह बोहरा 1295, यज्ञ बहादुर बोगटी 1310, लीलाधर भट्ट 1150। के फेरि सम्झौँ ताली कम हो। सहदेव बोगटी 1182, सुदूरपश्चिम युवा आजभोलि एमाले यतातर्फ विशेष ध्यान दिन थालेको छ। गोविन्द गिरी 1555, सुदूरपश्चिम महिला कमला कुमारी ओली 1571, भागीरथी सिंह 1431 र लीला कुमारी भण्डारी 1592। अब कर्णाली प्रदेश खुलातर्फ जीत बहादुर मल्ल 1956, डम्ब बहादुर सिंह 1588, दल खडेरा 1609, नवराज राउत 1748। अब कर्णाली युवातर्फ रुद्र बहादुर शाही 1416, कर्णाली महिलातर्फ इन्दिरा कुमारी पन्थी 1852, मीना सिंह रखाल 1814, मोहन माया ढकाल भण्डारी 1923। तपाईँले ताली कम गरेर कर्णालीलाई हेपेको त होइन। अब म लुम्बिनीको खुलातर्फ प्रवेश गर्दैछु। कमरेड खड्ग बहादुर खड्का 1479, गोपाल राणा 1491, घनश्याम पाण्डे 1569, नारायण प्रसाद आचार्य 1425, भूमेश्वर ढकाल 1472। लुम्बिनीकै युवातर्फ निर्विरोध हुनुभएको छ है उहाँ लीलामणि गौतम। लुम्बिनीको महिलातर्फ गुमा देवी आचार्य गोमा निर्विरोध निर्वाचित, मेनका कुमारी पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित, शान्ति देवी ढकाल निर्विरोध निर्वाचित। म धेरै 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 क्षमा चाहन्छु। कर्णालीको खुलामा कमरेड विष्णु रिजालको नाम छुट्याएछु, यो गल्ती मेरो हो। 1790 छ। अब केन्द्रीय सदस्य भूगोल गण्डकीतर्फ खुला कृष्णबहादुर थापा 1727, केदार सिक्देल 1497, तिलबहादुर महत छेत्री तिलक महत 1505, रामशरण बस्नेत 1419 र हरिकृष्ण श्रेष्ठ 1770। गण्डकी युवातर्फ नवराज ओझा 1124, गण्डकीको महिलातर्फ कल्पना चापागाई 1987, मन्जु शर्मा 1782, सीमा कुमारी छेत्री 1965। अब म केन्द्रीय सदस्य भूगोलको बागमती प्रदेशमा आइपुगेँ। कमरेड केशवराज पाण्डे 1571, खेर प्रसाद लोहनी 1537, रामेश्वर राणा 1498, समीप कुमार बडाल 1650, हस्तबहादुर पण्डित 1433। अब बागमती युवातर्फ निशा अधिकारी 1361, बागमतीको महिलातर्फ नील कुमारी कुवन निरुगरलानी 2005,
गाउँतिर यसरी धेरै धेरै नम्बर आयो भने धेरै धेरै भोट आयो भने होइन आडीले घोप्ट्याएर लगेको भन्ने चलन पनि छ। प्रभा बराल 1999, बिन्दा ढुङ्गाना 1807। अब केन्द्रीय सदस्य भूगोल मधेसतर्फ खुला एकमाल मिया 1418, ताराकान्त चौधरी 1486, मनोज कुमार खड्का 1362, राजकुमार लेखी 1368 र हरिप्रसाद उप्रेती 1501। मधेसको युवातर्फ इन्जिनियर मोबिन आलम। हाम्रो खुसीको कुरा हामीसँग बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि फेरि युवा उमेरका व्यक्तिहरू धेरै पार्टीमा लाग्नु भएको छ। अब हामीलाई सन्चो छ, हामी पुरानो पुस्ताहरू बिस्तारै भटपर्दो पुस्तामा आउँदैछ, पार्टीको शक्ति भन्ने ठान्दैछौँ। अब मधेस महिलातर्फ आरती भण्डारी 1630, कल्पना कुमारी कटवाल 1506, निर्मला देवकोटा 1434। अब मेरो प्रदेश अथवा म रहेको प्रदेश केन्द्रीय सदस्य भूगोलतर्फ कोशीको इन्द्रप्रसाद भण्डारी 1602, जीवन घिमिरे 1641, मानवीर राई 1633, राम राणा 1565, रोमनाथ ओली 1381। तपाईँको आवाज बिचमा मैले खिच्ने काम गरेँ कि क्या हो? अब कोशीको युवातर्फको तपाईँहरूको प्रिय नेता क्षितिज देवे 1528 र कोशी प्रदेशको महिलातर्फ मन्जु भण्डारी सुवेदी 1750, मीना पोखरेल उप्रेती 1714, मेनुका काफले 1719। उहाँहरू सबै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ। अब म केन्द्रीय सदस्य भूगोल राजधानी विशेष आजभोलि अहिले नयाँ नामाकरण गणेश दुलाल 1401, प्रेम कुमार पराजुली 1395, रमेश बडाल 1465, रामेश्वर भुयाल 1512 र हरिकृष्ण व्यञ्जनकार 1384। राजधानी विशेषको युवातर्फ नाम सुनेपछि धेरै ताली पिट्नु नै हुनेछ। काठमाडौँ महानगरका उपमेयर सुनिता डङ्गोल ऊ त्यहाँ हुनुहुन्छ। र राजधानी विशेष महिला रत्ना गुरुङ 1560, बिना कुमारी श्रेष्ठ 1755 र सुजिता साक्य 1482। अब केन्द्रीय सदस्य भूगोल सम्पर्क समन्वयतर्फ मेरो आँखा अलिक सानो छ, थोरै देख्छु। यति भनेपछि सुनिता डङ्गोलको भोट 1668। अब केन्द्रीय सदस्य भूगोल सम्पर्क समन्वयतर्फ आरसी लामिछाने 1849, थानेश्वर प्रसाद बसाल 1648 र अत्यन्त सक्रिय श्याम कुमार बस्नेत 1867। अब सम्पर्क समन्वय महिलातर्फ भगवती थापा छेत्री, कल्पना भनेर हामी चिन्छौँ 1837। अब केन्द्रीय सदस्य समावेशी आदिवासी जनजातितर्फ ऐन सुन्दर नेमान 1649, डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य 1574, अमित लामा अमित भनेर बोल्ने
दिन बोलाइन्छ 1518। एकलाल श्रेष्ठ 1509। गोकुल प्रसाद घरती मगर 1687। गोविन्द पुन 1342। चन्द्र प्रकाश घरती सिटी घरती 1475। चन्द्रमोहन गौतम 1342। तिल कुमार मेन्याङ्गो 1324। प्रेम तामाङ 1362। राजेन्द्र कुमार राई 1424। लीलबहादुर थापा मगर 1320। विषमलाल अधिकारी दनवार 1296। सुभाष कर्माचार्य 1342 र हेमराज राई 1545। अब आदिवासी जनजाति युवातर्फ मनोज ताम्ली 1152। सम्राट गौतम 1185। अब आदिवासी जनजाति महिलातर्फ आशा रत्न जबैगु 1605। उषा कला राई 1804। धर्ममाया थापा 1745। नरदेवी गुरुङ 1824। भूमिका लिम्बु सुब्बा 1898। मन्जु देवी गुरुङ 1828। मन कुमारी तितुङ गाउँमा हामी तारा भन्छौँ 1614। सवित्रा राणा 1925। अब केन्द्रीय सदस्य समावेशी मधेसीतर्फ मधेसी खुला अजय कुमार गुप्ता 1814। उपेन्द्र प्रसाद शाह 1632। उमा शंकर अर्गरिया 1613। कुन्दन प्रसाद कुशवाहा 1537। गंगा प्रसाद यादव 1557। जगदीश प्रसाद कुशियर 1540। दिलीप कुमार अग्रवाल 1521। मुनि साहसुरी 1442। रामचंद्र मंडल 1481। लखनदास दत्तमा 1584। विजय कुमार सरावगी 1490। सरोज कुमार यादव 1654। हरिनारायण महतो 1792। मधेसी युवातर्फ अमर कुमार यादव निर्विरोध निर्वाचित। अर्का युवा रौनित शाह पनि निर्विरोध नै निर्वाचित। अब मधेसी महिलातर्फ ज्वाला कुमारी शाह 2044। बाबरे यति धेरै भयो। जुली कुमारी महतो 1937। प्रतीक्षा तिवारी 2120। रामप्रति देवी राम 2039। सरिता कुमारी गिरी यादव 2003 र सविता यादव 2052। अब केन्द्रीय सदस्य समावेशी दलिततर्फ अफिला लोखेडा 1583। गोविन्द बहादुर नेपाली 1441। जगबहादुर नेपाली 1539। दानसिंह परियार 1475। प्रभु हजारा दुसार 1465। बोम बहादुर विश्वकर्मा 1460। मनोहर बी पौडेल 1314। र अब म दलित युवातर्फ निता घटानी 1541। दलित महिलातर्फ आशा कुमारी विक 1771। पार्वती विसुङ्के 1895। रुक्मणी राणा बराइली 1705। विष्णुमाया विक 1743। अब केन्द्रीय सदस्य समावेशी थारूतर्फ खुला कृपाराम राणा 1919। कृष्णी थारू 1796। गौरी शंकर चौधरी थारू 1916। नरुलाल चौधरी 1676। बलवीर प्रसाद चौधरी 1564। अब थारू महिलातर्फ मन्सु कुमारी चौधरी 1740। शान्ता चौधरी
1675। अब केन्द्रीय सदस्य समावेशी मुस्लिम तर्फ जलिल मियाँ 1620, मोहम्मद हारून हलवाई 1320, मोहम्मद कैस 1503 र मोहम्मद समीर 1352। अनि मुस्लिम महिलातर्फ नाम भन्न आउँछ कि आउँदैन, साजिदा खातुन सिद्दिकी निर्विरोध निर्वाचित। अब श्रमिक खुलातर्फ जनक चौधरी 1600, भोलानाथ पोखरेल रोहित 1526। तपाईहरुले ताली पिट्दै बस्नु भएको हल र हिजो सबै देख्नु भएको सारा सुन्दरताका निर्माता विनोद श्रेष्ठ 1872। श्रमिक महिलातर्फ कमलाजित देवी तामाङ निर्विरोध निर्वाचित र सीता लामा निर्विरोध निर्वाचित। पिछडिएको क्षेत्र खुलातर्फ नागेन्द्र साई नेसनल 1502। त्यो पिछडी क्षेत्रले मात्रै ताली बजाउनु पर्ने हो। केन्द्रीय सदस्य समावेशी अपाङ्गता क्षेत्र यसपालि पहिलो पटक यो सुरु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर वीरेन्द्र राज शर्मा पोखरेल 1919। अब केन्द्रीय सदस्य समावेशी प्रवासबाट प्रवास दक्षिण एसियाबाट हरिप्रसाद घिमिरे निर्विरोध निर्वाचित। प्रवास अन्य मुलुकको तर्फबाट सञ्जय थापा 1622। केन्द्रीय सदस्य खुला अग्नि प्रसाद खरेल 1119, अच्युत प्रसाद मैनाली 1550, अमन मास्के 1438, अशोक ब्यान्जु 1436, आनन्द प्रसाद पोखरेल 997, ईश्वर पोखरेल 1088, ऋषिकेश पोखरेल 1426, ऐन बहादुर महर 1546, कर्ण बहादुर थापा 1026, किरण गुरुङ 1627, किरण पौडेल 1386, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान 1560, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ 994, कृष्ण प्रसाद अधिकारी 1018, कृष्ण भक्त पोखरेल 1698, खिम बहादुर थापा 1220, खिमलाल भट्टराई 1552, खेममान खड्का 1127, गणेश सिंह ठगुन्ना 1349, गिरधारी लाल देउपाने 1034, गोकुल प्रकाश प्रसाद बास्कोटा 1195, गोरख बहादुर बोगटी 1345, गोविन्द थापा 1118, चिन्तन पाठक 1274, चेत नारायण आचार्य 1251, जगत बहादुर विश्वकर्मा 1416, जगन्नाथ थपलिया 1277, जमिन्द्रमान ढले 1345, जीतु गौतम 1332, जीवन गौतम 1094, झपट बहादुर बोहरा 1392, झपट बहादुर रावल 1242, ठाकुर प्रसाद गैरे 1284, तुलसी प्रसाद न्यौपाने 1383, गदिराम न्यौपाने 1027, डलर रावल 1193, दामोदर भण्डारी 1325, दीपक कार्की 1216, देवी प्रसाद गेवाली 1453, देवेन्द्र दाहाल 1254, धर्मानन्द सिंह मन्थाल डिएन क्षमा चाहन्छु होइन, निरज आचार्य 1356, पदम गिरी
1517, परशुराम बस्नेत 1137, पार्वत गुरुङ 1497, प्रदीप कुमार कटवाल छेत्री 1015, प्रदीप गेवाली 1942, बलराम अधिकारी 1122, डाक्टर भीष्म अधिकारी 1396, भूमि त्रिपाठी 1449, महेश कुमार बर्तौला 1529, माधव प्रसाद ढुङ्गेल 1279, मीन बहादुर शाही 1027, यज्ञराज सुनवार 1292, यम बहादुर परियार 1031, रचना खड्का 1124, रविन्द्र अधिकारी 1190, रश्मि आचार्य 1297, राजबहादुर बुढा छेत्री 1027, राजीव पहाडी 1249, राजेन्द्र प्रसाद गौतम 1285, लाल बहादुर थापा 1110, लाल राहुल पण्डित 1202, लीलानाथ श्रेष्ठ 1187, डाक्टर बिन्दा पाण्डे 1121, विशाल भट्टराई 1527, शेरबहादुर तामाङ 1422, सोभियत ढकाल 1177, सूर्य ढकाल 1118, डाक्टर सूर्य प्रसाद पाठक 1320, सूर्य बहादुर थापा छेत्री 1304, अनि सुहाङ नेमान पक्नुहोस्, सुहाङ नेमानले 1721 ल्याउनु भएको छ र भोम बहादुर थापा 1179। केन्द्रीय सदस्य युवातर्फ नरेश रोकाया निर्विरोध, सुशील कुमार थापा निर्विरोध। केन्द्रीय सदस्य महिलातर्फ अस्मिता थापा 1859, आरती पौडेल 1736, उर्मिला सुनवार 1858, इन्जिनियर एलिसा गौतम 1812, कमला बोहरा 1843, कोमल ओली 1778, क्रान्ति दुर्गाकोटी 1873, गीता अधिकारी 1717, गीता कार्की 1748, जलवर्षा राजवंशी 1702, डाक्टर टीका ढकाल 1759, टुका हमाल 1826, डोल्मा तामाङ 1929, तारा सञ्जेल 1849, देवका पहाडी 1653, निरु देवी पाल 1888, निर्मला पाठक नर्मदा 1740, पद्मा खड्का 1753, पार्वती रावल 1907, प्रभा कोइराला 1857, बालिका कुमारी गिरी 1803, बिन्दु महर्जन 1783, विमला अर्याल 1874, डाक्टर विमला विक 1962, भगवती चौधरी 2044, भगवती नेउपाने 1873, भारती पाठक 1915, मनकुमारी जीसी केसी 1716, यशोदा रिमाल 1807, राधिका खतिवडा 1915, रामकुमारी झाँक्री 1911, लक्ष्मी छेत्री 1870, बसन्ती अधिकारी 1801, वीणा देवी राई 1846, वीणा गेवाली 1745, शकुन्तला श्रेष्ठ 1795, शिल्पा निरौला कार्की 1743, शिव कुमारी चौधरी 1909, शोभा गेवाली 1676, शकुन्तला लेप्चा 1885, सन्तना दाहाल
1634, सन्तोष कुमारी शर्मा थापा 1724, सरस्वती चेदी 1772, सरिता भुषाल 1782, सरिता भुषाल खनाल 1740, सीता सिग्देल नेउपाने 1618, सीता कुमारी सुन्दास 1618, सीता सुवेदी 1725, सुनिता बराल 1655, सूर्य कुमारी श्रेष्ठ 1761, सुशीला नेपाल 1813, ज्ञान केसी 1879। अब केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर भरतराज पहाडी निर्विरोध निर्वाचन हुनुभएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्षमा चक्रबहादुर पराजुली पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी केन्द्रीय अनुशासन आयोगकै सचिवमा डाक्टर राजेन्द्र घिमिरे पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। अब म सदस्य कमेडरको नाम भन्छु। कर्णबहादुर घले 2042, डाक्टर कृष्ण नेउपाने 2089, कृष्ण प्रसाद भुटेल 2048, कृष्ण प्रसाद सिलवाल 1803, गोपाल भट्टराई 2027, गोविन्द प्रसाद दुलाल 1911, महेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ 1953, छविलाल ओली 1874, जयप्रकाश यादव 1788, दुर्गा कुमारी दाहाल 1701, परितोष पौड्याल 1750, पवित्र कुमारी तिमल सिन्हा 1972, रणा कुमारी बनमपाकी मगर 1846, राजकुमारी इनाम 1608, राजेन्द्र प्रसाद पन्थी 1710, रुक्मणी अधिकारी 1898, लीला पटेल कार्की 1720, लोकबहादुर हमाल 1782, वीरा वास्तोला 1659, विष्णु प्रसाद तिमल सिन्हा 1775, शान्ति देवी खनाल 1970, शारदा खनाल 1971।